Khasi Students Union Maulai Circle kemajule manla kasnam kalapenlong ya kamaj saprang Excellent Award arhajar arpulai arpusau haga karkhandai terik urisau ha Shillong Polytechnic Auditorium ha kaba kinongelam jongka CEC bat kiriurangba kilayadan menjalang haga ne kasingi nakaliang ka KSU Maulai Circle kala sam ya ka award sha ki prapunyongut ki samla puli ki balawan ra namat buram ya ka jela bat kebedei na kadong kathan jung ka maulai hi bro ka wei thagaba nabdeng jung ki kiladon ki ba pendap ya ka PhD ki don ki bala yo ya ki gold medal but ha ki wei pat ki kradan ki ba pher but kumjuru ki to ki bala wanra namat buram langba ka kamela kai jung ki habakren hagani kasngi nakaleng usamla Donald Thaba ulaong bakum ka jala kamat shibun kichinge na kajing duna palat jung ki rustat ki ru shampang ki ba mi shakmat banikun ya ki exam ki baper kum ki IAS bat ki wei ulong baka jala jungi keduna bandon ki officer ki badai nala ka jong ka jaj banriu bat kumbalong manta ya ka jala ki babun ki officer ki dei na ki wei pat ki jala jong kari India ulakan tuwi ki samla baro ban tristam bat banikun ya kini ki exam competitive banwan ra na mat burom ya kadong kathan langba kajing job jungki ya kini ki exam beliau sekolah St. Anthony's Higher Secondary School. And continue in education. You already pass and other applied sekolah ini. Rai hari kasih abang ia aga area juga research juga kantor specialized in archaeology. Tapi yang ini research lalu beri usaha untuk melakukan hal penelitian research tak ada macam di mana habisnya 98, 99, 2000 seneng. Namal kena lagi siapa kas ini yang pengakuan kalau ada yang mengambil syaki kelas kita achieve nam kendong. But kerja beliau jadi ini isya, temangatip lagi, apa kawan kat kalau tu survey India dari, kiwan scientist dah keleng pan kerpat yang beliau nak post nam, banumai bersyak bila research itu dia, kasih nam tahu, kakul kerja kalau kamal kita. Kapau syai ba kumate dumbe berhenti beretu mansam. Milo kete kumriu kawa bore nimju kuwa beretu seperti kita di jumlah muncul. Ya jing start ke jing nang ni kuwa menteri tang para muni. Kita di jumlah tempat juga jumlah kasih. Nim kuwa beretu seperti para kasih ni asam. Bakul kerja besok kata mitiplut, iwe mitiplut. Kalau gue boleh tidak, kalau gue boleh suatu gue boleh tempat. Yang lain, yang ini kepercayaan penting. Tang mengikuti usaha mempersiapkan penting menua yang ready long diberi makan pun boleh macam tu. Di kali gue ke dawa kata tolong ini kami kita lihat macam tu. Jadi aku juga dulu kalau ke dawa pada apa kanglah ini dah ibu pun gigi. Kecil kelum jadi beri baik. Agak tinggal belum lalu. Bakut kerja di hilang sebesar itu dia juga bakut kerja kasih. Kalau lagi baru ibu isno kalau lagi research baru bang lagi bang tua kerja pun. Kalau kita nak ni don't get kerja closed minded. Berkali kami dari kalau babah ladangi im tempat bagi dari kamlong ke babah ladangi hapan open up dia lagi seperti. Nama hakikat tu kan sistem ngayon ki perlu para profesor napol Europe gimana ya ni kolaborasi project pun ikindit ya kaspa dalam ayam miki kalau dari kasih dia ki iyo kaspa apa ayo makat ini nila orang ki billionaires mana asnam pas Scandinavia nanti di North Europe ki bakwa ni ini dan ni pure ngai ini naga bizo gimana dia
Ini persiap present kita apa present yang di sekolah. Kesuatu bahar kan di siapa tanggalnya mengenai itu. Syol gitu mana, syol gitu miso. Kan lu kapuk palang. Pelan itu tinggal di palang, mereka jalan gitu ni kalau kebedung. Impong keren dia, apa syairong, itu ki muka jadi kita itu. Letang apa kapor milik ni Rishat nongkar Rishat making ni display gitu baru. Jadi persiapan pure ini baru. Ini kuat itu baru ni. Katakan di jimong kapa harian mengalam yang ini jadi Roma percaya ini unik katakan ini. Dalam pendon kami ini naga hagarian kapa ini. Ida pharba yang ada di jimong. Kuno pergi nak musuh. Hakapor makampat don kanu kecil ko bagi jadi beliau. Kasut ini can survive. You don't get creativity, you don't get ingenuity, you don't develop survive any area to very kasi jadiya. Let's say no become no beti area to don't catch a just po upli kali area to kami na ini adjust. Ni resources kadang dia. Lekin sa ke partai katola. Kali shock, culture shock. Makanya sedang hari ini usaha mengupload ya kali kasi sa partai. Padahal nimah sudah takkan ya global economy. Bentar apa percaya kenang please buat kepercayaan dan penetrate pendrum secara region. Mabalai ni don raw materials, ni don tourism education ni don history and culture kaba show spy show pa. Nimah kadaw pa ni don kasi kuni buper na doon kerja penduduk kaba katulog may hakul para kajar baka kami katong bor haru kata manpat yang ikut hanya sih itu juga buram jadi pun sama kalau hibor ujung ingin mana kata tunggam kabakun matkum ketika pang kaba ever to strive never to quit what penduduk sim yang di WPE iki dan is prepare haba kena ibawan cepat kimio yang kata position kimio yang kata lat tukam tunjang babian ni nakaleng keseng ila asyim yang kata bangin binti kena bakum keseng ni nyeng resong bangin pet baka tunjang kani bakhu namar ba kani kam afek tang itu kena ande ka afek kajat pendiri borok kuwi namar ba dengan pet mentah kibedon kabor Kimdon yang kajabing berkentre, Kimdon kajabing kementre kena macam iki polisi iki bahan tak kajab kendriu, tidak kuntar kedegawin kedal ni satin, di nagalan kaseng ila shim iki senjam per pentikena tukam tuncam ke bukhut bangi gua ni kimi tiu banang nation mat baginu pi bisa melatih lawan cakmat kijing puli ujung pi pinyo tahu so pinyo ya kata ka igi ka bul pila bu hajing jumpi buat kadu harwa juban lagi sin kenma anda dan kalau position bapin petpat iki weki samla weki paru snam ban kenti weki hai bohan bar jumpi tangni ni kenti nakajela ka jungi bat khamtam nakajet mendri ko jungi ngila slam bhang iklam yo shu yakini ki officer iban penyat ya ka administration ada UPSC level last bengiyo di tang ikong isawanda lalu bat Cyril Darlong dingdo bat kalong ke berjenjar hai ni hadu kata-kata bagiwan kiwan ki officers ki banabar baginwan penyat ya ka administration hang ni hapo jela ka jungi nomor bakinam suthu dalile ruem ya ka local sentiment sanini ya kata kajing snow ya kata kajing angnut ka jungi mereka ni ka penjenjar hai ni khamtam dengi page nong kendong habala ya ka ni interaction hapdeng nong kendong iba menang berkeren di kiwi kitian makini ki officers iba menang berkeren ya ka kitian ke jongi tolong ke basnosi nomor ba ladengi pet ke jengkeren jong ki government successive government iba mensyol menta jong jela nyui bagi keren baik tang syafang kata ke jengkiu ke jong state yaro ki puturoi dai ladi hendrei ladengi pet ya ke per capita income hangni hapori India kabahe do per capita income ngenom batai ke per capita income nomor hangni gibun ki gold medalist ki stu ki per capita income hapo India the highest kade hapo Goa
Beritam the lowest kedai po Jharkhand, but the second last kedai kawan ke Jela Meghalaya. Lading compare hapo North East hinlap ba ka per capita income juga Meghalaya kadi ka berit du ladai nujor mi states. Teng ikran yong ba ke Arunachal kalong backward, ke Mizoram kalong backward, ndre hatu long backward mengi namaki. Haba ka per capita income ke jungi kadi ka berit du. Ba ka per capita income hi kadi ka jingken kelum ya ka jingyo kamut ka bakhen lang yung tu millionaire, billionaire berkumjuru untuk berim hand to mouth. But ini dading inujor pada ya kata ka multi dimensional poverty index. Ngini ba ke Meghalaya tu kawan baar kamut ke below poverty line ke Meghalaya kawan ke baar ba hadu life who are person ibrio hang ni ha kecela ka jungi gidang below poverty line. But ini kilong ki challenges kiba day tang ya ka sarkar ndre ka dairu yangi iway pa iway karukom kacungi ka pher la deng ya keren ha pa iway ki chat ndre kum la keren ni Professor Marco Mitri ngidon ha kata ka glorious era ha ka ba ni kum ka chat ndre ngilalong advance hadu kata-kata banyo nujor ngamong ngini iway chat ndre ki belalong advance ndre ngong tangi para tribals wa ngilalong advance nakan mau habang alech Mizoram ki jethu khana ba ki por ki ba manchwa house 1966 hakapor ba ka government of India ka pha de jet ka ther de bombs ya ka nong ba aizol ba kumju ikwi ki jaka po Mizoram ban kwel ya kata ka Mizo rebellion ka mautam lani bigyong ka mautam insurgency ke India ka ile ban buri sya poro ko ka perthei sya phangani ka bombings namar ba kat kum ki kendon jong kari India ba judai ban pendon kam ya ke air force lada kadon kanu ka civil war dan ni kanu ka thma po ying ndre ke India klale e kata ndre ngiso kisgo kyong ngimla pada ban klam da klet ya ka contributions ka jong ki katu kan ni giri orang ba khasi ki professors khasi kum professor Gigi Swell